Ka Meghalaya Mahila Congress Committee kala dawa na sarkar kami hapok ka jingelam u menteri rang badu kari u Narendra Modi bakdaiban penihar no mardor e upiat u balakio mentah do prabowo tengkas kilo. Habe keren bekila pathai kubor ha kapor bekidang pelong ya ka jinge shong dharna ha Congress Bhawan kinayalam ka Mahila Congress kila penrem jor ya ka sarkar kami halor ka jingke dor ki mar ki mata kablawan ra jing e ki pajba khamtam ki bawan na ki long yeng long sam ki beduk. The failure of the NDA government. We condemn the NDA government. We condemn NDA down. Persyai ka jingki udor ni upiat. Tara mengili basyat bati mo hayang ni penon kam yu upiat tingi sngo ba nakalyang kantay ni sngo kya ba upiat ubang penon kaman kasngi uki udor haduk prapo tengka kilo. Tingi kwa baka ne kamudi government ka penhiat dor ken yu ni upiat takadang midon kaneka dharna mentakasngi.